Kay pacha tukukuypi, Tata Dios wahyachiwanchik, payman astawan k'askanata. Allin hamusqa kay chunka p'unchay mañakuyman. Kay pacha tukukuy Espíritu Santuwan, tiempo mañakunapaq, suyakuyninchikta mosoqyachinapaq. Imaynalla runamasi, allin hamusqa kay chunka p'unchay mañakuyman, noqanchik tinkunakunchik kayqanchis p'unchaypi, maytaq nisawanchik, maqin condiciones Espíritu Santuta hap'inapaq sunqunchikpi, invitayki kusqa kicharinata, maychus kasan kay Lucas capítulo 11, versículo 10 al 13 nin ajinata. Pichus mañakuqa hap'in, mask'aqtaq tarin, punkuta takamanpis kicharinku, mayqin tatataq kanman qankunamanta wawanta antata mañaqtin rumita qoqri, chaywanta mañaqtin kataritachu qonman, chayri runtuta mañakuqtinpis alakrantachu qonman, qankunachus saqra runas kashashpa allin kaqta wawasniykichikman qoyta yachaykichis chayqa, mask'aqtaraqchus hanaq pachapi kay tatanchikqa Espíritu Santonta qonqa mañakuqkunaman. Tata Diosninchikqa munasqa wawqimasi, rikuchiwanchik condicionta noqanchis hap'inapaq, maychus kasan Espíritu Santunta, sut'ita niwanchik kay Lucaspi, mañakuna. Ari, mañakuna tiyan ichari, sapa noqanchik Señor ninchikmanta, imaynata noqanchik tatas, haywaspa kanchik allinta wawasninchikman, maskata astawan Tata Diosninchis haywawasun sapa ninchikman, chayrayku mañakuna tiyan, sayana tiyan, chantapis noqanchik watekmanta sayana tiyan Señor ninchikpi, mask'aspa sapa p'unchay Espíritu Santunta kawsay ninchikpi. Sin embargo niwanchik, sapa condición ya tiyan, sapa manta dependen ichari Tata Diosta mask'ay voluntadninta ruwanapaq. Pichus mask'anchik Espíritu Santunta chayqa seguramente kawsaspa kasun, cumplispa kasun Tata Diospaq voluntadninta. Tata Diospaq palabrampi niwanchik ajinata, maychus kasan kay libro de Efesios capítulo 1 versículo 12 al 14. Payqa ahlakuwarqayku noqaykuta pikunachus ñawpaqta Cristupi suyakuqkunata, paypa hatun kayninta hatunchanaykupak, kankunapis salvaj evangelio chegan nisqanta uyariytawan paypi creesqaykichik, chay creesqaykichikmanta pacha Diosqa qusaq nisqanman hina Espíritu Santunwan sellasurqachik sapaq ninchikta. Espíritu Santonqa herencianchikpaq señan Diosqa payqa rantisqanta, hap'ikapunankumanta hatun kaynin yupaychasqa kananpaq. Ajinamanta Tata Diosqa noqanchiktaqa ahlakuwarqanchis, noqanchikta mask'akuwarqanchik, hinallatataq niwanchik munasqa hermano, sapa ninchik testigos kanchik imatachus Espíritu Santo llank'arisan kawsayninchikpi, sapa yachan imatachus Espíritu Santo ruwachiwasqanchikta. Kay libro de Hechos capítulo 5 versículo 32 niwanchik ajinata, noqaykutaq testigos kaygu, chaymanta ajinallatataq Espíritu Santupis pitachus Diosqa qon payta kasukuqkunaman chay. Aswan importante munasqa hermanos kasukuy, imatachus uyarispanchikta Tata Diospaq palabranta allinta ruwaspa kawsayninchikpi chantapis kasukuspa. Ajinamanta nin tukuy pikunachus
akiniyuq kanku chayqa, hamuychis noqaman niwanchik tatanchik. Creeychik noqapi, noqataq uqllayta qusaykichik. Chay declaración aswan lindu kasan munasqa hermano hermana Diospaq palabrampi. Libro de Juan capítulo 7 versículo 37 al 39 nin ajinata. Fiesta tukukuy hatun unchaypega. Jesús sayariytawan hatun manta nerqa. Pichus ch'akikuqqa noqaman hamuchun. Uqyachuntaq noqapi creeqqa qillqasqanmanta hina ukhunmanta kawsachisaq yaku mayus puririmunqa nispa. Chayta Jesús nerqa sutinpi creeqpaq sonqonman Espíritu Santo hamunanmanta. Chaywanpis Espíritu Santoqa manaraq hamusqachu. Jesusqa tatanpaman manaraq wicha risarqaraqchu. Munasqa hermano hermana, Tata Diosqa niraq yaykurqachu glorianman, pero payqa saqirqaña qillqasqata kay sumaq misk'i palabrastan. Siqankunan ch'akiyniyuq kayki Señormanta chayqa, astawan k'askakuspa payman riy, hinamantataq qanmanta puqurimunqa nin mayu yaku sunquykimanta. Espíritu Santo, chantapis Espíritu de Profecía, escritora Elena G. de Huay saqespa karqa kayta. Noqanchis sayananchik tiyan Tata Diospi Cristupi, porque pay chillawarqanchik noqanchikta. Payta chillanchik, porque carácterninta rikuchiy munaspa. Chayrayku pikunachus qanta rikusunqanku, rikunqanku Cristuta, porque qan chillarqayki, qantaq testimonio vivo hina kayki paymanta. Descansana tiyan Cristunchikpi, mana paymanta noqanchik ayqikusunmanchu, ni karupi kawsakasunmanchu. Chantapis nillawanchiktaq Tata Dios palabrampi, mañakuychis, mañakuytawantaq hap'iykichik nispa. Uqtawanpis nillawanchiktaq oracionpi, qankunaqa mañakuychis. Ajinamanta mañakuspaqa hap'iykichik askata, qankuna rikuykichik Tata Diospaq bendiciones ninta. Chayrayku Cristoqa mask'aspa kasan, tukuy promesas ninta junt'achinanpaq Espíritu Santo rayku kay hallp'api. Sichus manaraq chay promesas qanman t'akakamun chayqa, entonces kunan Tata Diosman rispa mascarimullaytaq. Kay libro de los Hechos de los Apóstoles Elena G. de Huay niwanchis ajinata, Tata Diospaq hatiyninqa hatun kasan noqanchik wiñayninchikpaq, iglesia wiñayninpaq, porque sapa noqanchik bendición kasun runamasinchispaq, chantapis iglesiapaq. Ajinamanta niwanchik predikasun palabranta, k'ayaminchata chay atiwan noqanchik, predikasun willasun Tata Diospaq sutinpi. Imaraygutaq entonces mana parlasanchikchu paymanta, imaraygutaq mana mañakusanchikchu sutinpi, imaraygutaq mana predikasanchikchu paypaq sutinpi. Kunan kasan chay tiempo noqanchik predikanapaq, mañarikunapaq, waturikunapaq, chantapis munasqa hermano sanidad apanapaq runamasinchikman. Runasqa nin, ichapis noqanchikpi runaspega aska kasan sonqonchikpi mana allin munaykunas. Aycha munasqanchik ichari, pero tukuy creyente pikunachus ringu Señorwan renunciananku tiyan tukuy ima aycha munayninkuman. Ari munasqa hermano, sonqonchikmanta orqona tiyan orgulluta, aycha munayta, noqanchik munasqanchikta kay hallp'api chay deseosta noqanchik orqona tiyan. Tata Diosta junt'achispa kanqa Espíritu Santunta. Ajinamanta noqanchispis obrasta rikuspa kasun kawsayninchikpi. Tukuy soqomanta Tata Diospaq servicionman ripuychis sapuqnikichis. Paytaq allinta reconocesunqachik tukuy ima ruwasqaykichikta.
akarimuspa kanqa Espíritu Santunta nispa. Sut'ita willawanchikña, munasqa hermano hermana, munasqa runa masiy, munasqa wawqi masiypichus uyarisayki, Señorqa niwanchik. Separakuychis, aqakuychis munasqaykimanta, aycha munasqaykimanta, siervo hina maskay Tata Diosta, paytaq, qusonqa, uhyayta yakuta, mana ni hayk'aq tukukuqta. Orgulluta orqoy deseoykita sonqoykimanta, waqllaytaq Tata Diosta sonqoykiman, rikuykitaq maskatachus Dios ruwanqa kanpaq. Ajina kanan tiyan mañakuyninchis noqanchikpata kay p'unchaypi. Kunanqa yaykurispa kasun desafío misionero nisqaman. Mañakuy kunan día Espíritu Santuman, niy rikuchinasuykita, imastachus cambianaykita sonqoykipi, kawsayniykipi, cristiano kawsaynikipi. Imastachus mosoqyachinan tiyan Señor rit'iyachispa yakunwan. Ajinamanta, qampis watejmanta waqllarispa chay phisqa wawqi masiykita, rikuchispa kasay Diospaq munayninta, mañarikuy paykunapaqpis. Noqawanqa tinkunarikusun watejmanta k'aya. Espíritu Santo, kay pallachun creyniykita, junt'achichun sonqoykita suyakuyninwan. K'alla tinkunakusun kuska kay chunka p'unchay mañakuypi, kay pacha tukukuy Espíritu Santuwan.